memleketê me li her derê tiştên balkêş hene bi rastî jî. Niha ez li Batmanê Qubînê, navçeya Qubîn, gundê Bolindê me zatek li vê derê heye. Jê re dibêjin Seyid Ahmed. Seyid Ahmed şexsekî zatekî wisa ye ku kesên ku zarokê wan çê nabin, kesê ku nexweşînê wan hene, kesê ku derman nabînin, têne ser mezelê Seyid Ahmed şîfa dibînin. Îca jî hatim ser mezelê wî ka hakikaten tişkî wisa heye tune ye. Kam hîn bime bêka çi heye li vê derê. Mezelê Seyid Ahmed li vê derê, Vedat birakê min Vedat li vê derê û kekê Weysî her du li vê derê ne, Xwedê ji wan razî be. Hatin vê derê, ya wego kesê ku zarokê wan çê nabin û têne xweliya vê derê te wego dixwin, tişkî wisa çi ye Vedat? باوریای ملت ببینا که هی ایک و زاروکی وان چه نابن این سر مزل سید احمد هنک خوالیاوی خون نزح بچکه که خون یا جی هنک خوالی دبن تخنه ناوا آوی و آوی سر خودشون و بی آوای زاروکی وان که چه دبن Çê dibin. اری Aha, êta zarokê te çê ne zewcan dê. Ê ku kê dewê çaxê ji kesê ku ezebin ji wan re nabe derman. tabi mara Te xwariye yani. nam Wê çaxê bixwe vekî ji tarafe derman. پیرک نه چه نابن Ne vekî tişxwara yekî bibîne yani ya. tam برن Kiye Seyid Ahmed kiye? سید احمد دم 1900 وان دمادن ویدر که بیه Evet. زاوی کالکی مبیه حاجی محمد و یکی بنابو دنگ بیه قدر و قیمت بیه وقت فرمانا فلادا جی جامیر هر کس انک بیجن کی کو ای فلا کی کجا حفظ درجه نتش خرابت که سیدا احمد بیجه کی فلا یهودی مسلمان چه دین بفرق نکه کی انسان کی بلا سبب کجا وقا کو انسانیت انسانت تب کشت به دبه گناهکار و نهایله فلا ورنه کشتن عالیکاری وانه برات که وی آوای دنیا خود فلا برج مرنی خلاص بند Peki haya flash ve mesele heye? هایا فلاج به مثلا هي نصها. تين ويدر كي تين سر مثلا قال كيما كو اوي وان خلاص كربو تين جرا دعات كن هر چند سالا جاره كيتين و في مثلا في جزانن و مثلا مثل كو اف مثل جوسا بي او كي بي باقمو بي او كي اف نتيجه في سببتي بو كبر چينه بل فري عادتك مثلا زياده لوكس چينا كن يعني فلاجي قوم جورا خوازيم مثلا كي كبر يكي دلال روشا مازن چیکن مگو نا بری داخوازیا وانه که بیه گوتیه گره که مزلی ما نه لوکس بن نه عالی کبری وانه چه Bəli, saat xoş. Ev keki Weysî jî li vê derê keki Weysî gavadinê bi diya xwe re jî telefonê xeber da. Ego ji diya xwe pirsî got dayo we pişta xwe jî dida vê we xweliya wê dixwar we xweliya wê bi serê xwe dişûş filan bêvan. Çi got te diya te ji tara çi got? سريدة ذي بيجم تكي حسين سر شعبارة هاتي Ser çavê te neşî. بقولكم ما تدي تجمع زحف كيف خوش من تقالك سر شعبارة هاتي وكا قلت قلت شو بدات هرتش تقو Evet. از ديا خو قريان من تهيد كرم جاي برس كرم قودا ياشي تباري لهم نظام كاتج مرة بيجه قولاو مبخوجي بشتا من ايشيان بشتا خداي في كبري باوريان بي هبيه از باش بو مبخوجي بدنا مكريه وجدر دورج قالك انسان هاتنا ايكو زاروكي وان چنه بونه نخوشینی وان هبونه چشی نخوشینی وان هبونه خولیا وی خوارنه ویا برنه مال خو پیش ششتنه باش بونه ام بو سازانن تجدی مجدیا خورش بود بله. یام جی اف گو Rast e. ام ویزانن ذاته کی مزنه ذاته کی مزنه باوریا گلک انسان په هي و باوریا محموه په هي وكاكو فدات جيجو اف مثلا وصا موقت چاپ کتن مگو چما وسانه چکریه وكاكو کبر چنه به نباشد به مثلا ضعف سیستم مشکلی falan ابو سازانن ذاته کی مزنه Saat xoş. Ev keki Weysî baweriya wî tam heye, me vî fam kir. Çima baweriya tam heye? Camir hem genç maye emrî wî 62 ye lê camir binêrin ama 35 xuyat ke porî wî yek nokteyekî mûyek jî hêja spîne biye lê birakê min Vedat baweriya wî zêde tune lo. Seyid Ahmed mezelî wî li vê derê kesên ku baweriya wan hebe her çi dibe bila bibe Xwedê ji wan re derman bişîne kesê ku derdê wan heye sıkıntiya wan heye ji wan re derman bişîne lê rastiyek jî heye li vê memleketê
kesek o zarıkı o çe nabe tene ser mezeli Seyit Ahmet o zarıkı vanjî çedve. یک kadın خیلی باوریه مرکمه ازدی جل بدرکنه گلیمه ازدی اوجی کوزارکان چنه بنا هاتنه خلیج وری برنه Ya evjî heye. hürmeta millet veri tevciraya Saat hoş. beri falan bu neci kuvvega ezdi nav mehne tabi avay hürmetekin rahmayna ki zalamtiyay insanetiyayna ki ne tanıyıcı bavariye vanka ne ekbeciş insaneti olarak kadri ki zam Seyyid Ahmet ba alema veriyor. Saat hoş. Malava ava be. Gelek spas dikim saat ava hoş be ki niyat cilve deriye. Malava ava. Evder Batman Bişeri yani Kubine yani Navi Kurmancı o bolun diye paytakta Ruşkotej vicdanı ko di tarihi da aşiret teka geleki mazine به مرخاصی خو و جامعه خو و رحسویکی خو جی تینا ناساندنه